Motor bastık bağlarlarımızda. İstemsiz. Hayırlı gün sizge. Kanalınız nişik. Rahmet yoksa. Rahmet yoksa. Selam Nikita. Haller nişik. Rahmet yoksa. Hayırlı gün Deniz. Hayırlı gün Sasha. Hallerin nişik. Artur. Rahmet yoksa. Hallerin nişik Adile. Rahmet yoksa. Hazır nindi ders gidiyor. Ders молодец. Dersler kimler yok. Bugün Liza, İzira, Kamila yok. Молодец. Bugün nişanşı число, Deniz. Bugün 30 fevral. Молодец. Hazır yılın qaysı vaqti? Adile. Hazır balıklı, salgın, Dürüst. Yılın qaysı vaqti? Yılın qaysı vaqti? Какое время года сейчас? Hazır yılın qaysı vaqti? Bu ko'taramiz. Artyom. Hazır kış, vaqt. Молодец. Hazır qish vaqti. Bugün kun nindi? Bugün kun nindi? hazır balıklı, kar, tugul, Qor yog'may. hem Nindi kun? Последний дни. Nindi kun. salgın, Salqin. Dürüst. Молодцы. Salqin. ayaz tugul. Ayaz tugul. Молодец. Endi biz hazır настроениeni ko'tarish uchun biz sizni bilan jurnal olamiz. Selam shirin jurnal olamiz. Selam shirin jurnal olamiz. Selam, selam, herkese. Selam, selam, herkese. Nişek, rahmet, sağolunuzdur. Selam, selam, herkese. Selam, selam, herkese. Nişek, rahmet, sağolunuzdur. Молодцы. Hazır ilk işleri tekşirib olamiz. Домашнее задание. 1 minut qabatlab olamiz. Повторяю, 1 minut. İşin şiirlerini qabatlab olamiz. Bir minut qabatlab olamiz. Oldu mu? Eylek balatın söyleyin. Hazır biz sizinle şiirler söyleyiniz. Stихи загадки. Bu şiirde kimin turunda eyle, akor говорите, siz şunu bize eyle. Eyle bular. Sekret türüne basar, ağzı büzür açkar. Bu çabamız ens ağa, çekirabız şılarga. Bağlar bu kim? Молодец, Лакмудар. Там kim? Helal. Çömeşe okulunda, testamalı sınıfında, başarı bezgerezik, aşk, hem cheesecake. Dersen bu bağlar, Deniz bu
damlalarının bizge faydası diye. Bağlar kim bundan bilesiledi? Kim bundan bilesiledi? Karina? Dürüst, tabip, bu da mulatsı. Bağlar ne? Okutuşu, tabip, pişikşi. Bunlar bağlar kim ne? Jırşı, bunlar kim ne? Bunlar özelliği, bunlar hüner iyeleri. Şular hüner kişileri, praktisi var, dürüst. Hazır toplama koyuyoruz. Ekranda. Benim arttan sözlerimi okuyuz. Okutuşu, düzüşü, satuşu, beşikşi, eşki, ressam, tabip, şeştaraş, artist. Молодцы. Балар мында нинди сүзләр язылган? Мында нинди сүзләр язылган? Данис? В первом столбике Ш, а во втором нет. Дөрес, ансы молодец. Бу нинди сүзләр булар? Бөтенесен булар нинди сүзләр? Артём. Дөрес, булар һөнәрләр. Димәк, безнең шигырьләребез, стихи һөнәрләр турында булды. Монда да һөнәрләр язылган. Бүген дәресебезнең темасы нинди булыр? Тема нашего урока. Какой у нас будет? Hünerler. Biz yine sizinle hünerlerini öğrendik, изучали, говорили, кто что делает. Сегодня у нас урок повторения этого раздела. Biz bugün sizinle hünerler bölümünü kapatlıyız. Урок повторения. Hazır? Балалар, niçin ben bu sözlerden iki bağlama yazdım? Почему я написала два столбика? Kim elde? Данис, niçin ben iki bağlama yazdım? Почему два столбика? А во втором нет. Дөрес, а во втором нет. Значит, это говорит о чем? Значит, слова, которые... Значит, слова, которые... Значит, при помощи окончания «щ» и «щ» образуются слова, обозначающие... Профессии. Дөрес, hünerler. Но не все профессии образуются при помощи окончания «щ» и «щ». Далее, есть такие профессии, которые образуются без «щ» и «щ». Но вы должны знать, что вот окончание «щ» и «щ» образуют новые слова, которые обозначают профессии. Hazır мен sizге тоқтап жетем, siz русша айтыңыз, аңлашылды ма? Укытучы, түзүүчү, сатуучу, пешекчи, ишчи, рабочий, рәссам, художник, табип, шештараш, артист. Дөрес, молодцы. Siz балалар калган нинди профессиялар беләсез? Сез нинди һөнәрләр калган беләсез? Какие еще профессии знаете? Кроме этих. Кем әйтә, нинди профессиялар сез беләсез? Вот и есть, конечно. Татарча Данис. Хисапчы, молодец. Машина йөртү. Дөрес, машина йөртүче, молодец. Тагын нинди һөнәрләр беләсез? Тагын Денис. Тегүче, молодец. Тагын нинди? Жырчы, дөрес. Ошучы, дөрес, молодец. Yazучы, молодцы. Балалар, пешекчини әйтик. Молодцы, балалар, siz bir bu hünerlerini, hüner isimlerini biləsiz, şulay. İşçi, dürüst, молодец, Саша, işçi. Hazır şu hünerler, nerseler işleyler iken, biz sizin bilen bilirgen hünerlerge olanın nerse işleyenlerin yanına doğru getirmeyebilir. Okutuşu, tabip, düzüşü, uşuşu, jırşı. Bu yandan fiiller yazılan глаголы, что они делают? Укута, уча, давалы, түзи, жырлы. Әйдәгіз кім шығар? Әйдә Карина. Тәржімәйді сразу, перевод. Дұрыс, молодец. Зарина.
Açık suça. Жүрші жырлы как будет? А? Жүрші как переводится? Жүрші жырлы как будет? Певец поет. Дальше Влад. Мрачный вечер. Просто полетел наверх. Давайте тизм наша была объем когда? Артем. Дұрыс, молодец. Кім шықпадады? Әйләнелі. Кирилл. Нәжбәй. Дұрыс, Саша. Сидяшныбез. Сидяшныбез. Жыршы как неші бұлабалар жыршы? Певец поет. Дұрыс, молодцы. Хәм балалар оқытушы неші бұла? Оқытушы бұла. Дұрыс, молодцы. Балалар, қараңыздар, біздің жүмлелер келіп шықты. Предложение. Шулай ма? Әйдәгі жүмлелерді оқып шығамыз. Оқытушы. Оқыта. Табип. Түзуші. Қошушы. Жыршы. Жырлы. Молодцы. Әхәз әйдәгі шушы жүмлелерін тулыландырабыз, распространяем. То есть у нас глагол всегда находится где кадастровое предложение? В конце. Значит, между ними надо добавить слово, чтобы распространилось наше предложение. Эйдемис. Артем. Молодец. Ощущи самолета. Оща. Молодец. Эйде, Кирилл. Оқушыларны. Дұрыс, молодец. Оқушыларны оқытады. Жыршы песню жырлы. Дұрыс, жыршы песню жырлы. А песня как будет? Жыр просто. Жыршы жыр жырлы. Молодец. А как будет? Певец поет красивую песню. Кім әйді? Дұрыс, жыршы матур, жыр жырлы. Дұрыс, тағы. Әйет, табиғ турында не жүмләсін яларсыз? Табиғ турында ма құрдырабыз? Табиғ турында. Скажите, личик больницы, больных. Ничего было. Әйет, или Әйет. Хастаханада. Как минут они ошибку допустил? Надо говорить. Это когда не исправляет свою ошибку. Дұрыс, молодец. Табиб хастаханада. Девалы. Молодцы. Ярат. Қазір балалар бастықларымызда yol етіп аламыз. Әйдеміз yol етіп аламыз. Бастық станет. Қазір мен сізге физкульт минутка, но игра на внимание. Залин ортарға басқарин. Матур бастықларымызда олғара келеміз. Ортқара. Барамыз инициативкінен назад чуть-чуть. Все. Никита Триндараков, әйдеміз yol етіп аламыз. Әгер де мен сізге қазір түнер есімдер екен, профессию. Әгер де мен дұрыс айтсам, если я правильно буду говорить, то похлопает. Анlaşıldı mı? Әгер дұрыс айтмасақ, тұрабыз. Анlaşılды? И садимся, если неправильно. Если правильно, шабабыз. Если дұрыс түгіл, тұрабыз. Анlaşıldı mı? Табиғ кішілерді де олай. Табиғ кішілерді
Yok. Дальше. Hozir biz sizin bilan ishlaymiz parlarda. Parlar ishlaymiz, parlarni работаем. Tizimda o'tiradi. Vitaliyani. Mana bunday yozilgan hunar ismlari, hunarlar. Bu hunarlardan narsalar keladi. Что им нужны? Вот сюда напишем ряды. Положило-мы? Могли и еще читать. Вы с такой домашней задание послушаем. Можно и действия, что им надо. Положило-мы? Aldık uçlarını, kalemlerini aldık. Parın işleyiniz. Hazır mıyız? Hazır. Hazır. Yazalım. Biz bunu yine iyileştirdik. İyileştirdik. Kimden destekledik? Yazalım. Kimden destekledik? Kızlar, molaylar. Edine. Parını işleyiniz. Tamir işleyiniz. Yazalım. Kimden destekledik? Konu şu надо. А мы действия пишем. И действия можно не предметлардан ярый, предметларда ярый. Предметларда ярый. Yazalım. Виталий Никита. Например, okutuvchilar ne sekre? Okutuvchilar ne sekre? Birgina tugal несколько слов. Birgina tugal bağlar еще несколько слов. Onlar ne okutuvchilar ne sekre? Yaz. Şişireye можно. Şişireye. И можно, Кирилл, поговорить. И действия можно, и предметы можно перегонять. Mesela okutuvchilar buna derse ki, учитель, что надо? Kalem, bitirdik, toprak, okutuvchilar, нужно söyle başka. Sözde okutuvchilar derse ki, yazalım. Sadece yazarız. Саша, o zaman para yazarız. İyi, bir neçe söz yazarız. Nесколько слов, birgina söz söyledi. Birgina söz yazıyoruz. Yok, bilmiyorum, şundan uzandan oturarız. Hadi şuraya, bir yere bakalım. Yazalım. Oturalım. Служитель, летчик, кто? Летчик надо. Летает, самолет, пассажиры.
Mından varıyız. Okuduşu, Rusçanı çıkla. Rusça okuduşu. Нет, по-русски okuduşu çıkla. Учитель. Hazır okuduşuna nerseler gerek, ol nerseler işli, şunu eytemiz. Siz nerseler kısaca. Saçlı oku da, dağın. Okuşu. Oku da, okuşu. Defter, молодец. Mektep, молодец. Директор, Tahta, молодец. Kalem. Kitap. Kitap dağın. Kompüter dağın. Bitirmiş. Kalem dağın. Bitti mi? Karandaş. Oldu Deniz. İkinci, beşinci Rusça çıkılan kışıkçı. Rusça kışıkçı ne çıkılan? Повар дürüz. Şimdi beşinci geldi. Холодильник только что тепло. Без холодильник суд, кыш. Артем. Чизкейк. Biz үйрendик dağın. Тесто только что тепло. Hamır. Dağın yeni sütler kışıkçıya nesler gerek. Siz mezunlarınızda mısınız? Dağın kışıkçıya nesler gerek. Артем. Kışıkçıya nesler gerek. Deniz. Kışıkçıya gittik. Dağın nesler gerek kışıkçıya. Nese bu? Savuz, sağ başına ya. Hadi ne? Саша. Посуду туда ченчикler. Savuz, sağ. Bak, niyetim bu şularla duyarız diye. Дальше. Топик. Саша. Поздравляю, молодец. Дагы. Халат, молодец. Саша. Devallay, молодец. Маска, дürüz, молодец. Dorufane, молодец. Укол, дürüz. Yarar, bıraksın. Hem uşuşu. Nikita. Uşuşu bağlar kim? Uşuşu. Мында печатки можно. Ушущик. Тухта, ушущик kim o? Летчик. Никита, ушущига нәрсе yazdım. Bunu писать на ушущик. Никита. Ушущига нәрселер yazdınız? Ушущига нәрселер yazdınız? Самолет. Uşak. Dağlar sanayız. Dağlar. Самолет. Аэропорт. Люди, как бы люди? Кешелер. Молодцы. Bu bilimlerde elektronik kaçlarla biliriz. Olan yukarıyım. Kaçlarla biliriz. Hadi bağlar hocamız ders sınıflarını, kitaplarını 70. bitin. 70. Hocamız kitaplarını 70. страницу 70. bitini hocamız. 70. bitini hocamız. İkinci günezu. 70. bit, ikinci günezu. Aşkı bu ikinci günezu. 70. bit. En gerekli hüner. Babamız tekstinde en gerekli hüner. Как Никита 70-ю страницу. 7-0, если по твоему языку. Виталий 70-ю страницу открыли. İkinci günezu, второе упражнение. En gerekli hüner. Как переводится en gerekli hüner? Ну, en gerekli нужная, да? Самая нужная профессия. Мен оқып шығамын. Siz бара-бара следите. Satушы, автобус йөртүче, тегүче, пешекче, эшче, төзүче, игенче, шештараш укытучы табиб бир кирәкле һөнәрләр. Игенче икмәк үстерә, машина йөртүче
maşinalar, avtobuslar yerde. Pişirişi gibi pişirer, satuşu gibitte satar. Tıgışı kiyimlerdeki şeştaraş, şeş ise prическа yazıyor. Düzüşü yurtlar düzü, işi türlü işler işleyip. Bunlar bir gerekli hünerler. Bir tapır, müziğiniz okup çıkılması, prişler gelmez müziğiniz. Я вот вчера разбирала. Ну ты. Айда. Satuşu, otobüs yurtuşu, tıgışı, pışıkşı, eşi, kızışı, ilginçi, şestaraş, ukutuşu, bitkilikli hünerler, ilginçi, ekmek, üstere, maşina yurtuşu, maşinalar, avtobuslar yurtu, pışıkşı, ipi pişirer, satuşu kibirte sata, tıgışı kiyimler tıgı, şestaraş, şeşkisi prическа yazı, tıgışı yurtlar tıgı, eşi tırlı işli, bala bir gerekli hünerler. Молодец. Дальше скучно. Дальше слухай. Сначала. Satuşu, avtobüs yurtuşu, tıgışı, kızışı, eşi, kızışı, ilginçi, şestaraş, ukutuşu, bir gerekli hünerler. İlginçi, ekmek, üstere, maşina maşinalar, avtobuslar öte. Işıkçı, ipi pişirir, satuşu kibirte sata. Tıgışı kiyimler tıgı, şestaraş, şeşkisi, prическа yazı. Tıgışı yurtlar tıgı, eşi tırlı eşular üşli. İşte. Balar bir gerekli hünerler. Dürüst. Bala hazreti mında bu tekstта нинди hünerler turunda sözleri, а каких профессий здесь говорится. Нинди hünerler turunda mında etler. Bular көтереміз. Bular продавец. Yok, Tatarша. Satuşu. Satуши, продавец. Дürüst, молодец. Tatarша hem duruşu ekleriz. Kiril. Tıgışı, Дürüst, молодец. Adile. avtobüs yurtuşu, водитель. Автобусы дürüst. Артем. Пышыкшы повар. Бешекші повар Денис. Шестaraş парикмахер. Дürüst, молодец. Денис. Tıgışı строитель. Дürüst, молодец. Tağın. Пышыкшы повар. Бешекші повар eğitimlerinde de Sasha. Tabip врач. Tabip, врач, dürüst. İkinci врач. Dürüst. İkinci bu bağlar hepsi barko. Dürüst, молодец. Okutuşu учитель. Okutuşu учитель. Dürüst, молодцы. Hazır bağlar şu tekst boyunca sorularına cevap veririz. Отвечаем по тексту на вопросы. Қараңыз, бірінші сұрау. Айтайық, бірінші сұрауды тіркелеп оқимыз әлі. Бірінші сұрауды мында қараймыз. Виталий и Никита. Мында қараймыз. Пешекші нәрсе пешірер. Оқимыз вместе. Пешекші шушы сұрауға жауабын текстан табады. Найдем ответы на вопросы из текста. Кім жауап береді? Пешекші нәрсе пешірер. Артем. Пышыкшы bir pişirer. Дөрес, пешекші и би пешірер. Солай жазған бұл текстта. Дөрес, молодцы. Екінші сұрауға жауабын табамыз. Айдауыз. Шестaraş işli. Дөрес, шештараш не ішли, шештараш. Шестaraş şeşkisi. Прическа ясы еще, дөрес, молодцы. Үшінші сұрауны оқы Саша. Зобер. Үшінші сұрауны. Третий вопрос. Мне надо оқы. Саша, вопрос сначала читаем. Кем машиналар, автобусlar. Где здесь вопросительное слово? Кем. Кем. Значит, туда поставим подходящее слово. Кем машиналар, автобусlar yerде? Кім жауап береді? Кто отвечает на этот вопрос? Кім жауап береді? Карина.
Ну, kim машиналар, автобустар yerде? Kim машиналар, автобустар yerде? Kirill. Машиналар йөртүче, машиналар, автобуслар йөртә. Dürüst, молодец. Машина йөртүче, машиналар, автобуслар yerде. Dürüst. Хәзер посложнее вопрос. Карагыз. Сатучы кибеттә сата. Менә шушы җөмлә, такое предложение. Шушы җөмләдән сорау җөмләләр төзергә кирәк. Надо образовать вопросительное предложение. Всевозможные вопросительные предложения. Давайте переводим. Сатучы кибеттә сата. Как переводится? Продает в магазине. Что надо делать, чтобы предложение стало вопросительным? Кул күтәрәбез. Кем әйтә? Шулар. Надо поставить вопросительное слово. Надо заменить слово на вопрос. Все, булды, молодцы. Кем түзілді? Кто составит? Кем түзілді? Кул күтәрәбез. Әйдә Дамир. Еще раз. Дөрес, молодец. Кем кибеттә сата? Что ты делаешь, чтобы предложение? Продает в магазине. Дөрес. Значит, сатучы заменил на какое слово? Кем. Молодец. Дөрес җөмләсендә кем кибеттә сата? Дальше икенче нәгать дуам. Ты какое слово заменил? На какой вопрос? Нижний, ну давай. Сатучы. Нижний, молодец. Сатучы кибеттә нижний. Табыз. Әйдә. Дөрес, молодец. Сатучы кибеттә сатамы? Һә? Әйдә. Yok. Нинди сүзне калтырасыга? Кибеттә. Кибеттә. Как переводится кибеттә? В магазине какое окончание имеет? Т. Какой вопросительный? Yok. Карасай кибеттә. Какой вопросительный слово имеет окончание доде? Дөрес. Сатучы кайда сата? Значит, продавец. Где продает? Дөрес. Молодцы. Значит, без сезон белән сорау җөмләдә төзелде. Шулай бит? Ярады. Хәзер әйдәгез шушы текстка хәзер мин сезгә әзенә мөстәкыйль эш эшләп алабыз, самостоятельную работу. Хәзер мин сезгә тагында менә бу карточкаларны, сез карточкаларда янында язасыз. Кем нинди һөнәр исемен истә калдырды? Кто какую профессию запомнил? Аңлашылдымы? Менә шунда язабыз. Башка листокларны башка подписать итәбез. Һәм һәр кешегә язып куя, һәм анда нинди һөнәр исемнәре сезне истә калды? Китапларны яптык барыбызда. Китапларны яптык. Туда язабыз. Китапларга юк карамыйбыз. Кто какие профессии запомнил? Кирилл, алма пойдем, смотрим вперед. Тем нинди профессия нельзя калдырды, вписываем листочки. Вот сюда напишем профессии, которые ты запомнил. Нам сзади. Самостоятельно. Мен әйтем, кем нинди һөнәр исемен истә калдырды, запомнил. Шуны язабыз. Надо что написать? Профессии, которые вы запомнили. Кем ничего
профессия. Который ты запомнил. Так. Еще спасибо. Ничего. И листочек не забудьте подписывать. Что мне списывают? Каждый сам самостоятельно kitaplarını yazıp koydu. Kitaplarını yazdı. Yok, перевод gerekmeyin. Перевод gerekmeyin. Там 1 минут. Там Написать. Только hüner isimleri, профессии, которые вы запомнили. А профессия Не буду на это обращать. Блин, Саш. А что? Все, ручкаларны қойды барыңызда. Қазір санамыз кімнің неше hüner ismi келіп шықты? Считайық. Санайбыз. Кімнің неше hüner келіп шықты? Саша? Yok, оқымайбыз. Криға и с края напишите, сколько у вас профессий. Кто сколько запомнил? Санайбыз да криға yazып қоямыз. С края напишем. Я вышло урок. Yok, все, время вышло. Уақыт бітті. Тезгіне yazып қоямыз криға. Oldu mu? Saçlı senin ne işin? Jide, senin. Tata Cennet. Dört kilo всего. Dört tane senin. Saçlı senin ne işin? 8. Senin. 13. Tata Cennet 13. 10. 10. 13. 13 молодец. Никита. 4 seninki Виталий. 4 Карина, Зарина. 5 seninki Карина, Зарина. Она пишет. Все, меня yazmayı зошиты. Денис. 3. 3 seninki 7 senin 10 seninki Ediye 11. Молодцы. Kimniki buldu bunu iş? Меня больше всего. En ko'pisi Artyomniki. Bolalar, demak, bunda qaraymiz. Biz bugun sizni bilan darsda narsalar turida sinashdik. O чем говорили? Профессия. Профессия to'g'ri bo'ladiz. Hunarlar. Agar sizga ishga tushib ketamiz. Bolalar hunarlar kishiga kerakmi? Они нужны нам профессии. Не ищут. Почему? Чтобы мы знали, какие профессии. Деньги зарабатывать. Чтобы деньги зарабатывать. Артем, har bir kishining o'zining professiyasi bo'lib qolish. Shulay ham shu hunari bo'yicha qo'l ishlarga erish. Biz har birimizda ishlarga erish. Работать должны. Shulay mana ishlar uchun bizning har birimizda hunari, professiyasi bo'lib qolish. Yarat. Aytamiz, kimning hunari istab qoldirdi? Eshitog'im bir qop-qoboqlab chiqamiz. Nega hunarlarni bilamiz? Руки поднимаем. Профессии еще раз повторяем. Пешекши. Дрыз. Ресам. Дрыз. Әйе. Пешештараш. Молодец. Зарина. Әйе. Оқытушы дрыз. Китапханашы. Молодец. Саша. Түзуші. Дрыз. Тағы Виталий. Нендей хунар есімдері қалды? Жыршы. Молодец. Саша. Молодец. Yazışı, молодец. Первый слышала? Жыршы.
Güzel. Молодец. Влад. Дальше Денис. Eşiş teraş, eşiş ise. Молодец, молодец. Dönüşü hüner düzü. Düzüşü yurtlar. Yurtlar düzü. Молодец. Deniz. Tabii ki şey devamlı. Молодец. Tabii kişilerini devamlı. Молодец. Karina. Oku düşe okuda. Молодец. Düşe sada. Satuşu soda. Молодцы. Bağlar bugün derste biz sizin bilen hünerler boyunca bizim bölümde devamlıyız. Закончили раздел «Yaxşı hüner», «Хорошие профессии». Bütün hünerler de yaxşı. David, все профессии хороши. Выбирай на вкус. Bugün derste bizim varlıkta tırışıp işlediniz. Молодцы. Саша, Денис, Саша, Артем, Adile, Kirill, Влад, Денис, Nikita, Vitaliy, Zarina, Karina. Barımız da derste tırışıp işledik. Turumuzda ders bitmedi. Tırışıp işledik. Şuayvit, Vitaliy bilen Nikita var. Bugün derste bu yapmalara esrekine тырышасы бар әле, постараться. Надо немножко әзрәк дәрестә активныйрак булырга кирәк. Башкаларыбыз барыбыз да тырышып эшләде. Башкаларга бүген дәрестә 5 куя. Хәзер китапларны миңа листокларны язып бирегез, карточкаларны миңа бирәбез. Карточкаларны миңа бирәбез. Барыбыз